Yes, Disc Lovers, ambula sabaimele. Dubana namsima brother kuhola besa MTN 80. Ine diwana boy ikwesa phanda team Orlando Pirates no diwane kujia MTN 80 lwabuna. Zwiambor mini ka football ya South Africa. Zwiambor mini ka team Orlando Pirates. Zwiambor mini ka zimwe team zine za diwana boy. Ziko diwana zika mbambe ya MTN 8. Ndikato thoma ngo lumelisa ba follow ba Disc Lovers chirriani funa mugandi no la rividzeni ri do swika no ri follow hothe no subscribe one ngo to subscribe hone ri bathu nga veinwi ri teni bathu themba veinwi. My brother, yuko diwane kwesa phanda team ya Orlando Pirates no diwane kujia zvipuka zva MTN 8. Yo wara zvipuka zvina zva zvino ndichikwamba zvichikwatevekana zvipuka zva MTN 8 zva zvino ndikwamba ngavo mngudisi wa Abdul Sulum Wadu vene navo vongwarisa chipuka chapo chotoma ka team ya Orlando Pirates. Ndichinga to zviamba team ya Orlando Pirates yo jia chipuka cha MTN 8 lwabuna zvive zvikwamba mini ka dzimwe thimu zvive zvikwamba ri niko tendelana team ya Orlando Pirates ya dominator ka MTN 8 ngo ralo na mpindula ndi answer ndi va kuitendela nga mromsi arali va chiko diwana vone vaka mutatisano wa MTN 8 va sikhoita chithu sa tsumbo avufuna robona makhaula tshele oswikwa nga team ya Mamelodi Sundowns thango na team ya Stellenbosch zwa hani uri sa swike nga uthonifa uri he team I specialize ka MTN 8 ngori hofuna uyanga hanne team ya Mamelodi Sundowns yoba ione yo khaulaho uri Orlando Pirates idiwane ichiko jia bugwena habuna MTN 8 ngani ngori team ya Mamelodi Sundowns ndimwe team yene ina bola ya khwinesa richi daka football ya yene ya itamba ndi ya khwinesa mara zwasiya zwikombudzo ri mini zwa zwikombudzo ri team imwe na imwe ito ya swika one ya toba cup specialist sa tsumbo ranga ya overseas Madrid ndi special cha ndi cup specialist cha UEFA Champions League so pano ndi Orlando Pirates so zwive zwikompa mafungo ri Pirates do dovha dominator na ya butani nga dida arali team dzothe za 16 dzichiko bhalwa nga team nthihi kha mutatisano wa MTN 8 ngori mind you ndiko dzipara dzi 16 ngori dzothe dzitolwela uri dzisale dzi 8 arali una team ya number 9 yeve kori nga la Pirates ainga si ile ngora ingo kono jena ka top 8 so itolwela uri jena ka top 8 ikono ufightana na Orlando Pirates so uyanga hanne Pirates ikes the dominator ka MTN 8 ndikwamba kwa Orlando Pirates ine Orlando Pirates iko vonala ichinga ina chikwadi chine yo dimisela udiwana ichikoulwa fedzi ya imbuso yanga yaba ya uri ndi Orlando Pirates ine kutuwa iko tamba CAF Champions League ndi Orlando Pirates iko tamba Nedbank ndi Orlando Pirates ine kuisa phanda na mitambo ya Betway Premiership fedzi ai ndolapelesa mutambo wa dubala mulova ndiko bona team ya Orlando Pirates ichiko roba record ngo diwana ichiko kora zvikoro ziraru nga extra time vakuita zvipio zvino zvabasa special mugudisi wa Wadu ngori no dimbudza na matomoni ngari ndi mimwedzi miviri murahu uchisa team ya Orlando Pirates isana vo Wadu uri coach Wadu udoitesa zwinji kha uno mwa coach Wadu arali vamsedza vathu ni sedza lose ni nduri mostly ya vathu vene va vona bola vari team ya kona ngori yo kudanya bola na mamburule nne ndo ziyamba ndari coach Wadu ndi muwa vathu vene uko dodisa zwivuya ka Pirates and othoma mulova ono disa cup mutani wa Pirates nga Wadu so arali vasedza play ya msi ichiko tramba game ya msi ya itamba na Sekhukhune ichi luza nga chikoro chitika gumba arali baba kubona bola kutambele kwa Bakania kwa kusumbori konyaga mini even though roluza ngori hoba na mistake weiteyaho ungaba ka defensive ungaba ka midfield ungaba ka striker zwo zve sakore mara bola yavo Wadu arali va kono vona musi vachita sabu dzavo mulova dza musi dzichijena nga extra time vathu vavili fedzi hoba vone vathu vo phanisho Stellenbosch ndi Musiwana Liremi na Musiwana Apolis zvive zvikwambori vo Wadu va kono diva uri zwa zvino team yanga ndi gai hune ndikotori ndipange Musiwana Apolis nga chipingade ndi gai ndikotopanga Musiwana Liremi hone nga chipingade ndi zwende ndikubona uri mugudisi wa Wadu votakwayo ndiri vo fara yone ndila zvino
khou vhona phasi dzedzo dzi wana dzi khou tambiwa nga murahu musi ri tshi khou vhona zwikoro zwi khou koriwa musi wana a police a tshi khou tamba role khulwane musi wana muremi a tshi khou tamba role khulwane nga maanḓa kha thimu ya Mamelodi kha thimu ya Orlando Pirates. Zwi amba uri mini musi thimu i tshi khou ḓiwana i tshi khou loser kana i tshi khou ḓiwana i tshi khou wina mutambo nga extra time? Zwi vha zwi khou amba uri arali na ḓiwana no dzhena na tamba 90 minutes ni sa ḓise tshithu, ha ḓa vhathu vha dzhena nga 15 minutes vha ḓisa something, zwi vha zwi khou amba uri mugudisi wa wadu vho ya vha reader game vha tenda uri kwa extra time a tea ngo radzi penala vha ita sabu dzavho. Ndi khou dzi khoḓa nga maanḓa. Tsho thoma a police ni star, class is permanent my brother. A police ni star arali vha khou wana phasi dzo nonga dza police dzi aba exposure nga maanḓa arali vho wana phasi dzila mbili dzoṱhe dze Remi a dzi wana ngavhe a sa dzi shumise zwone dza dzi khou muṱana. Arali ri khou ḓo guma ri khou amba uri a ri na striker kha Remi, mara mashudu mavhuya ndi dzo ri dzi khou bva gai dzi khou ya gai. Combination ndi tshithu tsha ndeme kha football. Ho vha na combination vhukati ha police na Remi, zwa sia zwi khou mbudza zwa uri vho wadu tshunwaya yavho vho ya vha ita vha vhona vhukhakhi havho vha ya vha vhululamisa zwavhuḓi. Ndi khou vha khou ḓa nga maanḓa kha sabu dzoṱhe dze vha dzi ita. U khou dzhena musi wana Tshepang Muremi a ḓiwana a tshi khou vha man of the match ḓuvha ḽa mulovha. Nda takalela nga maanḓa mafhungo ane ni khou amba uri ho vha na dzi splitting passes dze dza ḓiwana dzi tshi khou vhulaya thimu yoṱhe ya Stellenbosch. Fhedziha zwi amba uri mini ni khou vhona mutambi ane a khou dzhena ho sala minute ine a i swiki ya 40 a ḓiwana a tshi khou vha man of the match kha game ya MTN. Zwo leluwa uri zwi vhe ngeyo nḓila uri a dzhene a vhe man of the match nga mini. U khou dzhena a tshi khou athaka kha thimu i khou athakaho ine i khou defender vhugwena na thimu ine i ranapo lwa vhuvhili i khou nyaga vho ri ḓiwane keta mini i tshi khou dzhia vhugwena i tou ya all out. Zwino i tshi ya all out i sia hangei murahu itani ho vuleya. Ndi he mugudisi vha wadu vha shumisa one maluvhi vha shumisa ḽa arali vha sedza defensive yoṱhe ya Stellenbosch ye i khou kona u vula space. Ndi space zwoṱhe zwe Stellenbosch tsha dzi vula phasi dzoṱhe dzo dzhena kha space a dzhia rani dzavhuḓi musi wana Remi ndi finisher o to thepa ini bola dzoṱhe. Zwa zwino thimu mugudisi vha wadu vha kha ḓi vha na tshiphuga tsha Black Label, u kha ḓi vha na tshiphuga tsha Nedbank, u kha ḓi vha na tshiphuga tsha CAF. Vha khou convincana uri vha nga ḓiwana vha tshi khou dovha u engedza library ya uri thimu ya Orlando Pirates nga ḓiwana i khou ṅwalisa tshiṅwe tshiphuga. A thina doubt kha mugudisi vha wadu ndi khou sedza mini ndi khou ḓitika ngori arali vha sedza Bakania ndi thimu ine yo fara international fhedzi. Arali vha sedza game yoṱhe ya mulovha ho vho dzhena international. Ndi tshi ri international ndi khou amba uri mutambi muṅwe na muṅwe u ḓiwana a khou vhidziwa ya representa national team ya hawe. So ndi khou amba nga Bakania ndi iṅwe ya thimu yeneyi yo fara international, so i nga si balelwe u dzhia khaphu ya vhuvhili ya vhuraru i tshi khou tamba na international i tshi khou tamba na thimu arali vha tshi ḓo vha khou mpfesesa. Ndi na believe yoṱhe 100% vho wadu vha nga ḓi eda iṅwe khaphu dze sa vha mbili nga vha nthihi, mara hu na khaphu yene vha nga dovha vha eda ngori tshikwadi tshavho thimu yo khwaṱhesaho beni zwino ri khou amba nga thimu ya Orlando Pirates. U bva murahu u swika phanḓa thimu ya Orlando Pirates ndi yone thimu yo khwaṱhesaho. So zwi kha vha wadu uri ndi ifhio khaphu ine vha khou ingo i eda, ndi Label, ndi Nedbank, ndi league. Vha dzule fhasi vhone vhane vha ite zwoṱhe zwine vha nga ita zwone sa mugudisi uri vhone vha khou pfesesa uri arali hu Label vha nga ita zwifhio, arali i league vha nga ita zwifhio. Habe ri khou amba nga thimu ya Orlando Pirates ine i nga vhe na zwikwadi zwivhili zwa international. Vha nga ntsha first 11 yoṱhe vha panga iṅwe 11 ine dzoṱhe vhathu ri khou amba nga vhatambi vhane vha vhidziwa vha ya vha representa nationality team ya havho. So thina doubt kha vhathu vha so. Zwi amba uri mini ni khou ḓiwana ni mutambi ni tshi khou tamba kha thimu ya Orlando Pirates na ḓiwana ni khou sena nga Orlando Pirates, zwi ni vhudza uri mini ni tshi swika muḓini wa Orlando Pirates hone ndi tshi nga dovha hafhu nda vhusa mafhungo uri vho ḽiwa game mbili dzo thoma dza Betway Premiership vho wadu musi vha tshi thoma u swika vhathu vha ri a vha ṱuwe na vhaini wo hanedza na ri my brother na ri hu na something tshine vho wadu vhene vha vha natsho. Fhedziha zwi ḓo dzhenya na minete tshifhinga maḓuvha nyana uri vhathu vha ḓiwane vha khou pfesesa uri mugudisi vho wadu ndi mugudisi o teaho kha thimu ya Orlando Pirates. Thingo believe vho wadi kha Pirates ndo vha believe vha kha Marumo Gallants. Okay, ndi mugudisi wadi ya Pirates ye Pirates ya la Marumo 8-2 vari va tshi sainiwa va la Pirates 2-0
vha sumbedzisa uri ndo korokula zwe vha zwo khakhea kha thimu ya Marimo Galaxy. Vha ḓa vha tamba na Tshiswi ndi si khou khakha nayo Tshiswi vha nga vho iḽa vho wani vho irwa. So believe yanga kha vhawadi yo vha hanefhaḽa uri havha muthu ndi muthu ane a vha uri u a ḓivha ha ngo fhambana Joseph Rivero ndi vhathihi. Hu tou vha uri sa khotshara u khou ḓa na vhatambi vhawe vhane vha nga ḓivha vha favourite yawe a tshi vha favour uri havha ndi khou tou uri vha dzhene havha vha khou tou uri vha dzhene u ya nga uri o saina and a saina u tou uri u tambi mara coaching ya vho wadu kana zwine vho wadi vha tambisa zwone a zwi khou tou difa na play ine vho Jose Rivero vha tshi tamba yone. So ndi khou pfa uri mbilu vhavha ndi tshi khou pfa upfhi vho Jose Rivero vho shakulusiwa nda tshi nga zwi tama vha tshi nga vhuya Muzanzi vha ḓa vha ita uri tshikwadi tsha Bafana i dovhe i khwaṱhe vha nga ḓi vhuya kha iṅwe thimu mara play yavho ndi yavhuḓi nga maanḓa ndi yavhuḓi.